policy, but I believe it is the right thing to encourage people to marry when they are young. Yes, afford 12 in my nano Tommy Bear TV man and Mr. Laughter kama yeti kedweni Martin watiki lok maduong lok nge mabejo mumi rokel botu wange watiki jimi pat dicho matika time in northern Uganda kidong me Uganda in general waneno election man me kawempe tiemo tuma kidong bena watika nano lok maladir mau nobat okatikere enian Martin tiema tiga kelo lok to twalo mer bena wanen weno lok ka chel ket bawa be winyo loke kidong bena watika nano teleti madir to twalo lok man me NRM mano ngat mano be better vice chairperson man me NRM in northern Uganda tie tale matie gena beach matie bena mabina wen kor na wachira ti kongo winyo lok pala dir mao ma eno katikede kere ner matin ma lupe ki lok ma eno wajo ni dano ma tie vulu mo chake ma piere wi angwen dokere malo miro gunyo me ochon ka dong gunyo me chon ngo magamente tie magmero timne piere antika wacho ni mo ene kare ki proposal ma food poker diptal policy era tika miro neno ni vulu ma mo chake ma piere angwen at least gunyo me ochon wa ke nyome chon ga bendo bet ki kero mi mine ki chende nyo lon nyo bao mine ki kero me bedo ki lon mano gen gi chulo dwe ki lemon ki lon mortgage mano in e chulo kache no tich ma megi arwa win kon loke kida eno wajo loke ma pier tek twal mo wacho wa I kama am pushing. It is not yet government policy, but I believe it is the right thing to encourage people to marry when they are young. If you have a young couple of 24, 25 years, they know they are going to live up to the age of 70. The moment they get a job, instead of renting a house, they should be given a mortgage at a lower rate. Even if it is 10%, they'll be able to own a home and build themselves up. That way, we are killing two birds with one stone. We are supporting the family. That means the marriage is solidified through property which is commonly owned. And at the same time, because of the volume of those who want to borrow, the banks will make more profit. Right now, very few people qualify to borrow and very few go to borrow. So the interest rate is high because the banks must meet their expenses and also make a profit. But if there are so many people borrowing, then the interest rate can be driven down. And that is one of the ways. And that will ensure that young people move away from being tenants to becoming homeowners. Allow me to go. Thank you. all right mano lok pala dit ma eno wajo kama leng botu kor kin machalo eno wajo kere now lok pala dit ma ene tie gen maber twal ma ke neno timme kamo kene peni lobo me Uganda ke ken ka eno kadgi lok ene kine ene ki timmo kamo kene wako now entika wa mo vulu ma mwagi tie ma at least chaka piari wa ngwen doke malo kai nyom me ochan ene tika kadgi proposal bot gamente go yup chilling ma ke romo guyu policy ma ke romo weko dan manu gu nyom meo mando kitie ke certificate me nyom go bikate gi gamo man ma ke lwoni lon nyom mortgage ma ini chulo achula oti weka in bi yabu gangi padak mera da ga chat gore be gwak gan la ma runye be kam ke ne gen ma enti kam era yene kache inde tiki kero man en ma nyom meo ma de chako be ar ka chil don gen mo mi ene team and I think America policy machalo and a minister of justice and constitutional affairs ne ikel twar money ma dano chulu pi atgi ero peno de chulu pi nga pi chalo rent in pe be ngat mano apang ngat ma pa ot nyula pang ot bi beru ngat mano lawyer dong tiki ti chalo red ot ginen ti me chalo wa mera wa chalo USA UK gine ene in be ot money my ber ka chule dwe ki dwe ero ne den loan ki bod nga ki bod bank en batika wa ni mo kache ini den loan ki bod bank mano i beri art ene churu dwe ki dwe manyoro ni ne tika mi ukaro ki joma furu nyoma me chako art gi maber da me beru ki nga
ki ker man me julo at gi yo man gen no ni be twal pene chamo ken bedo tek ki dano me chako at no be ko ni chako bedo ara pa gono loke duong marata so ente kan ni kai ker ki proposal in board government ma ka che jo munyo me mago tim applying ki board bank dak bene in ente ka wade we ko bank bene gu chako no chen maduong interest rate dak ko ping pen ke na ten ni interest rate tie ma dir twal piari we dek percent kulo maka in der no diet full ke nen dan der loan me at maduong ma chulo dwe ki dwe donc ber me cha ot be no rometi ar pa eto at eno mamigi no pa ar ga ti mamigi ba ro ma charo ne bon ga no ken ngare no chulo loan mano dong iwie gine temelo ma wako kan ken ma chalo dano no kere at pen dan ka ni pegi wilo ata wila ni da ada wilo ata en bat pol kar gen gi beru ki kar menga gi wilo er no ga ma chene ki bod bang er bang do nga en chulo re da re indong ma chal ti be da ana dong itemo nga ber ka chulo ne duwe ki duwe en te ga mer kilo jime eni ken ma getemo kere kan me beru wako kono Uganda wak bena vulu mana furgu nyoma gu nyomo chan gu chak ti pen gi ngene ka yin nyome ma pier wa ngwa biru bi kenya firbiri ma pier bero so ne tigi ker mon ana me yinyu chene mano meta tetwal pi teach ene wengno ine no kor ki kor wa ko no in the community ki ker mon me chera nyim ki dong bene ya bere ote mano jibi mo kene mano meta to twal be ber ka par ne to twal dong no beru pere mono gin ma en ber ka wajane kor ki kore mono ye lok pala diet ma we ka ngi kong temi kum lok ken ka che ka ma o kelo suggestion no dugu ba chala policy ine biti yu kere nyebi no ti ma be pe dan mano fut gu nyomo nyo ente ka waj mi ro dan nyomo chan pe ko nyomo mano ti ma pier big pier ngwen pier dek gini eno pe mi kar menga me den lon en ma ente ka advocating pier pen pe ta in ka me no mi no twin ai non ker mane ana me chera nyim me bedo ki twin mane ana mano oloto rebo odu ka chelo gir chene mo ke la ka chel che udwa ko don odu ma po bedo ki paro man me pango ara pa cha du june ka che inde ti o kwan me no ti nyom kere gam lon ken machalo ante ka wai ne kere gine ki temu gere kan ken machalo amero wuju kere mono lok pala diet ma wera ngi tammi iye mono kore na wa chero nen lok mo ken ma pe tek ma gu chung ma gitika meto bedo man makilwoni uh, Vice Chairperson pa NRM i Northern Uganda. Watigi luchua beach makakati wa kama len kore na machil joma mero le wano ngeni Vice Chairperson me NRM Northern Uganda bero no la diet Jacob Lanyama en no kuano renyame is all rest in peace. Don watika nano nying maroma beach nying mado matika kati makitika mero bero man makilwoni Vice Chairperson in Northern Uganda, Mo Jomalo NRM. Now, Nying Madom, Mukati, Anaye, Samson Boer, Kidong Dan Kidega, Jane Ruth Cheng, Ila Runek, Kidong Sam Engola, Mana ye, Jo Magatika Tale Madom, Chung, a man me Beru, Vice Chairperson para NRM in Northern Uganda. Now, Wangi Jan and Wenkore, some of Boer, Anantia Danma Aki, a Jury County MP, Ma Antie. Government chief whip anongeyo anti government chief whip ma NIT ka wekonga law anti ka meri chung bena me beru vice chairperson pe NRM in Northern Uganda and beno expressing chunyo very publicly ken ma ke wajo kere ni NRM chung metale me beru vice chairperson mono nying ma diet kidong nying mo kene NI wanongeyo damak lo Dan Kidega Dan Kidega oberu former speaker me East Africa legislative assembly wanongeyo dong en bene tie ki chuny me bero Northern Vice Chairperson me NRM pa Northern Uganda kero wanongeyo en chung okonyo me kupu wat twal mono East Africa kar mano anti en tie political legitimate mono office man me East Africa mono anti ka tale bene kidong bengat mo ken ma watie ena wangeyo man maglone health minister Jane Ruth Cheng and benati ka tale me bero vice chairperson menga NRM in Northern Uganda wangeyo tij ma endo timo anti ngan ma chokto twal president Yoweri Kaguta Museveni ma tika wakon jimo en temo oloto tika kele chak bot nga bot gamente so en betika tale me bero mono la lup ko won kom me
NRM ma diet twal wano ng'eyo kidong wang'eyo ma diet dong ena ila runek ma en tie senior minister for refugee and disaster preparedness mono wano ng'eyo en tie matika tale beno ridong bene tele ba ma pier yo kwakulo ma en tie experience ma diet twal man ilok me NRM in Northern Uganda so en bene tika tale ma wabineno kida kwina bi wot kere kore kidong wang'ene en chung pekar malach kidong madong gikne era yego dear Makilwani Sam Ingola, Warangi Sam Ingola, former legislator and then presidential advisor, ma en betiga running, put dong bene, wangini and community vice chair, antika talame be vice chair in Northern Uganda, kidong en food beno bedo dan ma dito twal mai lounge down ngi full kita NTA chwa ke regamente mono dana beach matika tale ma don twal e man Makilwani vice chairperson vice NRM chairperson in Northern Uganda mono Pierre Tek amira wakil botu oluto wek in bene inge kore benen bedo dan ma dito twal now mono dana beach matika tale ba mero ne kira gwak jimno bu worke in kan tammi tamne ngama ke roma yerne me bedo man ma Kilwani vice chairperson in Northern Uganda mono lok matie now waneno man ma Kilwani yen mukene matika kati NIA watika neno la diet ma Kilwani nakula ma eno bedo MP pa kawempe nyola chung dua pa la diet ma Kilwani Noob nyoka amien pati ma Kilwani Noob eno tio lo kui man me kawempe North ma en ki yer ni eno be bedo nga la loch ma diet da eno be bedo nga madong lo man ma Kilwani parliamentary seat pe kawempe keda wano ngi kede en kono ochung ite bander pa kawempe ma eno loyo beno ki kwi ma diet twal na lok matie ene Noops Elias nye ko Kilwani Elias nakula Lohim Bazi ma ena ki declaring chalo ngan mulo kwi man me by election mo bedo tie kawempe mono loch en dong nyur ni nga bot gamente ka waneno kid ma telo bedo tie kere lok me kwi ene bedo rach twal ma jomo keno kati lok maduong ye but wat bero neno dong gwak ken machalo nu bero lo ne bero giti ka mako Kampala ma pedong lare intermiti nga ilo ene magien go lo kere ne ko now lok mo kene mo kade be NIA ma Kilwani Lucy man ma MP me Moro man en Lucy ukate ki lok ni dano ti ka balu yeri ki jimma duong tutwal i Amoro district dak bene dan fut ki tiki yo mege ma chian man me teru ki dong teru ki yen ki jimma duong now teru ki yen ki jimma kere ene tika kelo pa tutwal bod environment kira yang biro ka wajne kere so Lucy tika wajne mir oluto dano olake guneni gin ma kitimo oluto ka chegero adopting man ma Kilwani modern way of tero mai tiyu ki gas kwa renye tiyu ki chung bao ge jimmo kene ni birer bed twal ben kumbere ke nana percent maron piera ye ario wi abor pa dano matie i Amoro food ki tiyu ki yen na yen en matika katini anatika ballo environment ma wako chieng rien pekar ma laj dano tika ballo yen ma duong tutwal ma kaagi en no kono en loks ge en wagiti ballo yer ma giti ballo ma duong tani anatika lo pero man ma Kilwani chieng ki don kwat mano pechwe ma bed twal so Lucy kelo ukate ki lok ni dano miro lok kid ma gitero kere dano miro lok kid ma tam giti kere pek oluto wer no jimmo kene ubed ma bed twal mano romo konyo gi kor kache gen mero ni environment lake one lok matie kor ometa oluto wanyak kedu wer okel botu kamaleng ma mono gen matie na wer nge kache lok matie community mamegi ma meta oluto wakel bori kamaleng kor wer oluto bene wange ken mano jimne tikere botu dichu mono obedo lok matie ma tamane akel botu penien matini kore mediki subscribing kache be subscribing wer bed part of Tommy Bear TV ana for the twal maneno wa nen wono chamo kene kache nen jimne tie wen uwar mabe ken macharo meta keda for the twal maneno wa